Сабантуйларның әзірлік шуайық, Сабантуйларға әзірлік программалары бар, сізге таратылған Денекілерді форумында. Біздің бұйыл 18-19-20 майның 3 күн давамында Бұлғар жиыны 20 күні белгілегенге көре, біздің оның алдында әр вақыт 2 күн қойайдық. Бұйыл сан яғынан артты 1050 делегат, 68 регион, үстелген регионлар бірінші тапқыр қатнашашар біздің Сахалин өлкесі, Брянск өлкесі, Липец өлкесі. Үш регион үстелді ұзған еліні біздің 65 регион қатнашқан еді, 943 делегат. Программа негізінде біз бүгін біз әр 2 айға бір координационный совет ішеп келе біздің координаторлары форумынан негізленіп, шушы координационный совет әліміне арақынан ұзды, сағат 1-де жиылдылар. Аның іш нәтижелері негізінде әлі марскәтші сөйлеп кетірсіз. Анда шушы программада секция отырышларына, есімлеріне бәйлі, шәнлікке бәйлі нәтижесін марскәтші айтыр. Мен қысқашағына программасын олатам. 18 күнні Татар Конгрессы бинасында тіркейбіз. Тіркегеннен соң біздің секция отырышлары. Секция отырышларынан соң әлбәтте күн давамында белгілі бір вақытлар болғанда намаз. Һәм кештен біз Туфан Минуллинның Мулла спектаклін қарайбыз. 19 май ол біздің пленарка күні. Пленарканы біз 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлуінің сәбәбі де 2 сағат ішіндегіне ел давамында жиылған бүтін актуаль мәселелеріне, татар динақлыларына бәйлі гіне шешіп болмай. Шуңа көре біздің енді ол традицияға өрілді. Біз тәңгі яқта пленар отырып, демек, ашып жіберебіз. Анашын жұмға намазы. Һәм бұйыл яңалық боларақ Қазан ханнары сүйеклерін жерлеу мәрәсімі болашақ. Ол Қазан Кремлінің ішінде. Һәм енді шулай президент қатнашында пленар отырышының давамы біздің сағат 3-тен 5-ге хәтлі бола. Һәм кештен енді біз мәдени программа белән Галискар Камал театры белән ул көне тамамлыйбыз. 20 май көнне біз шулай ук менә шу 1050 делегатны 30-га якын автобусны алып китәчәкбез Бұлғар җыенына. Бұлғар җыенында безнең вакыт сәгать 4-нче яртыга хәтле була. Ашату һәм Бұлғар җыенындагы программаны да катнашу. Инде без менә хөкүмәт белән бергә билгеләгәннән соң делегатларның катнашуы менә шул тәртиптә планлаштырыла. Марскәчсез шушы координационный советның эш нәтиҗәсен һәм секция утырышлары буенча хәзер әйтеп узыгыз. Алар үзләренең тәкъдимнәрен җиткерделәр. Менә кыскача гына исемнәре, әле исемнәрен төгәл язасы булачак инде. Беренчесе аның Бұлғар академиясы буенча фикер алышу, икенчесе милли үзаң буенча, üçüncü seksiya bizning vaqtli matbuot choralari SMI bo'yicha, 4-si masjidlar bo'yicha, mechet как центр татарской культуры deb aytilar endi regionlarda tatar madaniyatini saqlovda masjidlarning roli bo'yicha, ham 5-si menə koordinasiyon a'zolari taqdim etgan 5-ci seksiya, u da bo'lsa oila bo'yicha seksiya. Bizim de elbette onun hazır isimleri boyunca oturacağız. Rafiq abi de birazdan döner. Eğinde kalan meselelerle, uyuşturucu meselelerine gelgende Danistan'ı aytib ketdi. Biz 1050 delegat için kvota bölüp jiberdik regionlarga. Barlığı 68 tübekке ketdi. Birinci tapır ketken tübekler turunda da aytıldı. Bryansk, Lipetsk tübekleri hem Sakhalin bulu turunda menəli yanğına Moskvadan kelgan vakillarimiz şulay Kalmıkya'dan da delegatlar bula olacağını ayttılar. Biz Kalmıkya'ga da kvotalar jiberəcəkбіз. Birinci tapqır belki Kalmıkya'da qatnaşır bu yılғы forumga. Endi bütün meseleler boyunca meselelerge kelgende bizim gün bik tığız, çünkü Pənjişənbə günü kileler düşke kadar indi ol bizning kilu günü. Seksiya oturuşları içinde əlləni vaqt qoyalmayız biz uzun vaqt. Cuma günü bizim şulay bik tığız bulunun səbəbli indi Cuma namazı. Həmənə bu yıl bizim proqrama kirdi. Konsertlərin yerləv şarası mərasimi. Şuna görə proqrama bik tığız. Tağında yanı şaralar qoyub indi bizim
программаны bir күнгә арттырыр иде. Yazılgan edirlerini ezberleyiniz aslında. İkinci meseleye geçeriz. Gün tertibinin ikinci meselesi bu Rossiya türklerinde yakın hem Irak çit illerinde olacak sabantuyları hazırlık. Bu grafiknin sizge her birisinin turunda to'xtalib ketmeymiz. Biz kışka gana hazırladık. Elektron variantını jibeririz. Bizning 17 yılda 337 sabantuyning uzduruluğu planlaştırıla. Demek 59 tübekte 257 sabantuy. Hem 80 sabantuy bizim 32 ilde. Bulay ol 40 ilge yakın ütkerilip kele. Bu indi biz icad türkümlerin artistlarını, ayırım rayonlarını bilgilegen sabantuylar. Bugünkü günde 337. 8. bütün Rossiya avul sabantuyu. Penza ülkesinin Orta Elezan avulu. İkinci Irak Künçüğüş Sabantuyu, Sakhalin şəhərində birinci Dalnavostochny Sabantuy, ikinci Irak Künçüğüş Sabantuyu. Hem 22'si bizden şulay yana proyekt Akbuy avulları Sabantuyu. Başkırıstan Respublikasının Tuymazı rayonu Tümenek avulu. Bizden avul işmekerleri jiyinindən soň asosiasiyaga yana reis saylandı. Mine onun təqdimi bilen bu yana proyekt Eskilemne sabantuylarının grafikka kirgen sabantuylarının 90-95% ya moy ayında ya ise uraza bitkenden soň 25 iyundan soň uzatılgan sabantuylarında köp tübekler bana ihtibar ettiler. Bir neçe tübeklerine şulay özleri uraza vaqtında ötkereler. Ул инде безгә әлбәттә районнарны бүлгәндә һәм делегацияларны бүлгән вакытта кыенлыклар тудыра. Уразадан соң birisi ikisi бик күп төбәкләрдә узачак сабантуйлар